Kat banang mi kawai kasngi Shah kawai pat. Kajing iot kipat ba hakawai day ba kajing jat Rathai ki Surok. Kamlong tang hakawai ka Shnong. Henry hakeleng ki jaka bat kawai na kini. Kadai ka Surok na Riangkang-Nongjri-Nongmisei hadu Nongmisei. Hakajing mat jing jong kipat ba bat kibala ut halor kajing kala ka Surok. Kakasi Students Union Misei Unit bat kasipo Shnong Unit. Hapo kajing lam jong usamla sarposli rongrin u President ka KSU Misei Unit. Lambat usamla Ibor Lin Palyar President sipo Shnong Unit. Bat hakajing senran lang jong ki weipat kila lek banya kendo yo Executive Engineer jong ka PWD Roads Mountain Road Subdivision hakanyo tarik unai wing arhaja arpusau. Habakran syakilat pathai kubur usamla sarposli rongrin ulaong baka jinglet kendo jong kaseng yo Executive Engineer ka PWD Road kadai hadin baka seng kala yo pediang ya kajing Ujor nakipat ba bada kajinglet jurep kala lap baka Surok badang sudap Shna kala jat Rathai namar kajing 330 ki Kontraktor bad marmar kaseng kala tuklar ban maramot kajinglet ikendo yo Executive Engineer ka PWD kadai ru bagi Kontraktor kisyu ngap menti dai halor kani ka nongrim baka penlong ya kaseng pan bu da kajing Ujor hau Executive Engineer. Kapan kong kapan ni kakung keseng ba nakaleng kajungi keseng nilayo ya kijing Ujor naki pabun balang kipajba kibalik kibawan naka Surok kaba nanungjri na rengkang na Riangkang-Nongjri Nongmisei ter bat hadin pangila yo kajing Ujor na kalian kajungi klaim dapat Islam nila lek jurip ya ketai ke Surok haka sauterik unaiwing arhajar arpsal te hakatai kajing lek jurip kajungi nila lap sisa ba ke Surok kala sniu palat bat kala jot Rathai bat kala prahi ha Shillong ter jong ketai ke Surok kat kum kajing lap kajungi bat de halor kata kanorim kaba nakaleng seng nila persyang ban keren ne ban ya keren bat I kontraktor Henry hadu menta mene kontraktor iklem sim bat iklem le ya kate ke Surok te dei halor kata kanongrim ba nakaleng jongi kaseng ba menta kasengi in one sendon ban kendu i jongka motion road divisional PWD road Syo usamla rongrin ulay thu bahaga jingkran badu Executive Engineer ula kular ban tuklar yaki Kontraktor ban maramot mardor. Te nakaleng kajong ila kular hangi ba insasimkia ban tuklar lane ban patre maramot mardor hak bayede bat kete kajing 330 jong te Kontraktor ya kete ki Surok te ni kentu lemba kaseng ba Kontraktor uhab ban wan pantre bat ban penbiang ya kete ke Surok namar kajin dunong kelong yangi kibalek kibawan na kete ke Jaka ni kerpadru ya kibor kibadepet ya kete ke Surok singubha ban simkhia hakbayide bat ka jin 330 jong ute Kontraktor hakite ki benta jong ke Surok. Kon ba ngiju shat jing ba man la kasngi hato ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain ya kamet jungi mai ngiju ba mi kini kiju kijing ba man la kasngi bale kene kajing keli minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man kapor yim ju yo ai kijing bam ki batai kamet kibalong kadau jong kajing pang anemia pat kajing brie jong kikma ba kumno ngan lai nakini kijing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kijing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen kilong kmi bat ki kilong khana yo ya kini kijing pang namar kim yo ya kijing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam Baro kindon ke jingbam ka bantay kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uniu kau tu bai biang ba.
pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka fortification jong khao, ka num khta ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khao. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khao ba fitien, kum ju ru la shet ya uni u khao. Okum ta. Te kun, ka jing bam ba ai ka kwat ka khya, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.